Hello, gagayam at timanente gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablao kada kayo, itinaimbag nga oras yo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Monya sa napudnanagan tintay drama ngam sakpay na, hello mampay kada Delia Fernandez, dita Pangasinan. Naragsa ka pa nagdangdangag, ti Paho kan Viernes Family dita Tayog Pangasinan, from April Joy Paho, kan Bueno Family dita Difon Quirino Province. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya, dirma ng biyanang, aklonet nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsa kaklaunay nga minti kastangar aramidak. Kat adapadak abaket apakay ni insecure. Kat tijak ni namnama, ti baket akakontrak, agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man, ti agsalaysay. Nakaluto kan, aryong lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Manganta nga rudan, Monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tumon. Umayamo ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga rudan, tamangantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkong. Nay, hapay nga ipan mo iti na kita. Adama lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amam, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab-sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awang madakas na. Basta ijay, ti kayat ko panganan. Malala, tasublik ti masidakin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Sige lang. Mangantayo, agsidatay iti crispy pata. Ano santada, Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gaya dito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na da magmanay baludan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti ko lang, nasayati ka sa tangal aramidan. Papaapalam dagiti pada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takiting, nagadong among mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingpot kan nagagot. Wan ngamjay inanangay, nagalas mo ti ugali na. Ay manjak, jak kayat tikas di klase ti abalayan. Saan la ni nanamon niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinukar ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tila'y bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay Markaw, agring ka man.
Marco! Abay na lang. Agpaiswaya ada kayon kanido na nga anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubiyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubiyaan dita. Hanggang day jay pay lang mo. Ammo makaapak jay inana. Nanang, naan niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang da nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi apagap-apaan yaw. Kan idyan nyo man kami nang tigas ng aramid yaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ang kaslawan pag naknakman yaw. Ha? Pasensya kayo, niti pa nagsasako nanang. Ngam para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababain. No di yung sardengan tigas ng aramid yaw. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak tagbiag, naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang no kwa. Tanagalas mga minti ugali day jakaro ba? Alaos, bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayang man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan na ni Duna ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakat na singpot may. Na respeto abalasang. Nasingpat ang dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni Duna mo't ti asawaan ni Marco nga anak tano bilang. Saan mo't ada inana? Ay huray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga balayan. Oray awa-awan. Kasano ngay Duna? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makaduha ka ni tiyag nanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Oray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day tirason ka ni nanang ko, Marco. Nuapay mo nga minakasjay da Di dalag ba ini ti kasjingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong batar aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbakin ni nanang ko. Umisumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali tada ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda ka dua tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasat to pa ang kasarita ni nanang. Barang maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang masapol nga ilaban ko ta ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatak ni Marco nanang. Ay, makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan matada kayo tagdan na ni nanamon niya Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayaba nga ron ni Uncle Fredo Ta iso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa itubing ka, tadanggam amin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo nga minunay kanyak. Kan may sa... Mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakuta na kabalasangan Makamu ka, basta no anya timbagak isaw. Makamu ka ng desisyon, hadi nakmutladenggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susi ma. Awan mo't problema kin ni Duna.
Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang dayday. Saan ani do na ti problema, jay inana? Kahit, apa dyan nanay at pakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin na yaman ti kasta. Ay na, kabagis aya. Nanyaman ti sanyo pag kinkinawatan kinimunya. Di yu iram-raman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin na yatta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kitita. Nala, ingkag di ko sain. Agsukat ka. Tas sanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigit mo pala na taguram kinimunya na daman. Ipagpagapom, anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa aglabi ito'y buhok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka mo. Tanditi hostaw. Di tamo ilang karubat ipapananta. Wan, tapnosan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa nga raw. Tani aldawi. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awang malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Tala, urahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam nga raw. ay ido na, nakitam tayo nalabasit abistida kan herban ko. Apay ayan nanang. Nakasukat kay lang arudan. Mayat matabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni Munya sumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siyak. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ay di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya at tanda kayong kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka dito. Abayam na rin yung alakay mo. Ay sanay. Dituya ko na yan tirida. Tamangag kumati pagbagayaw. Umay ka namin dito yan Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw. Apay di ka makawawat, aryaw. Ala, may baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasardag iti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga ron, timayat apitsa. Utso nga rod. Si kaka ti masursurotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti dahi ta pamilya. Saan matla asyak tinagdesisyon? Insadyas ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko pitsa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niya. Alawa na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laeng, si kakit dia, ang mga no ultimo parwad kat dawatam, ay agbain ka mo niya. No aramin mo di mo ipulaged. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na narita ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo day jay. Gumatang day ti ado aburyas at tarak nanda. Boryas ngamat. Manok ti tarak nanda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog ka gaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pa'y lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pa'y matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumtang tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend, tanimap mapanan titawan.
Makaanak ka kumapay mat, sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa'y ti pa nagminopos mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Pagsaritaan min to pa nga agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Dona? At sa ngamin ng insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anaga na kayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min to nga agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anaga na kayat ko apay nagan kun ko ana. No lalaki, panag-anak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atid dugsa day tanagan. Ti kayat ko katay talula litra ko ma. Tapno saan ta marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Kaya so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rubnay? Asino nga titong palon ta kadakwada? Ay na, siguradong agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pagapapaan da. Ura ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga ron, Kas jay da nga tanaya, ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kamin tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami Jesus si ma. Kat jay mo't niya, inalami janagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitaktukin ni Dona amanugang yun anak. Di yo balbaliwan dayta Taing karigata nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. Adda ginatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko, kanak ko. Pag bestida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mart. Sapi aday impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging kay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Sakti ba surot doon Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan impadait ko ti isuot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apay, anyat problema. Katsak ti gimatan kita impado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min, susima. Syakti mo na nakagatang. Agtutulad ka mo. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tataw. Saan ko mamanin aday ita ti pagapaan nyo? Maditikas to yung araramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta, susima. Kasangit apo ko yung itang kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon Papanan nyo. Kun, na, apay da kita nagado agar-garat yaw.
Adda na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apo ko ngay. Wan atap na awanan ti pagapapaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong tadan apo ko yun. Ngam adadamat ti sanya pagkin kinawatan. Ah, Iso nga madayo kami pailangan. Tapno sana may nayon ti apo ko yung apagapaan yung agabalayan. Rabiin, bunya. Hanyat sang sangitam di tayo. Jaya po ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryo. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayo. Agbayin kayo kami. Agasim mo ita. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apag pampanunutan nyo daitan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod iba gano sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makikita ti apo ko yun. Bawan mo pa ng baliw yun, nanang. Ah, Diyak kaya dapat ti apo ko yun kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, magbaliw kayo. Nagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yung kada kayo, nanang. anya. Nakita mo, jay apo ko tamon niya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpadata, awanon, didan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, di kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad mo, wano ka ba lama sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan na, tapno agawidan dagiti anak ta. Ay katadakan ka dayta. Tano siya, si kalat ururayok ngagpakumbaba. Tanangato ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Malanga rod, agpinakawantan. Nag-video ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan kan panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensya kan, abalayan. Sorry, itinaisawsawang ko iti kalabas. Wan, napakawan kan. Kat sorry mata, susima. Abalayan. Manipod ka ni Kabsat Junjun, saan napod no nagan tintay idrama itangam. Sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan makablawan matan, ti Family Saldivar, kan dagiti taga Kabulay, Santiago City, Purok Uno, from Ilocana. Ni Feliciana Balagat, kan amin na nakamang ti Pamilyana, kan ni Mercedes Alaman, ti Takatar, from Ilagan City. Kas ni man ti kunani Kabsat Junjun. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak ken kakat napasamak idi uso pay laeng ti dikipad a cellphone. Text ngamin tinagamamuan mi tinagbalin nga asawa. Kaya tapno maawata man na imbag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Nay, kanya day taladawan akit kita am dun. Agisim-isim ka mang kit-kita di taladawan nga igembaw. Nagsiksing harap una day ito'y text-meet ko nino. Nagpintas siya. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsaksi. Kita man ti magbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudil na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron Aday tan ti maasawam. Tanay,
Mapanmutin titawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello, Janice. Imawag ka man. Wan Junjun, tamailiwak manan iti busis mo, anak sweet. Ay, kasta ka di, Janice. Kahit kumusta ang itialdaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tananggig ko manin iti busis mo. Ay na, marag sa karak ba ta karagita nga ibagbagam, Janice. Kaslaglag to na iti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayang amo titawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo, Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawa naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kay. Sa anak nga nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo nga ubing kapay. Hey, kasta ka di, Junjun. Sige garot, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta ya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam, Siga magayam data, insan. itayak pa ang mga ayabkan kang dinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag namin tinubiak. No kasta, adan nobya minsan. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya tangarod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita amajay nasaya ati ugali na. Uy, insan. Di kayo matanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ruti papanam ngay. Di taman, tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan yon te. Anda sapsapulan yaw? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantanawak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko nga min ita ijibang kaga mga iti bunga ti parya nga mawamatan. Ay na, kano nalabasak ita ijipunti saba? Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpay. Jak na uray yun tay parya. Isuan na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan anang bayaganak gayam anak katugaw iti punti sa ba? Wana ta ko na ni Ignacia ang akasinsin maw ang nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kain inawag mo iti cellphone maw. Apay asino di kinasarita maya. Kuha na nang. Ni Janice. Textmate ken nobya. Anya? At dagaya man nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawin anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wento, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mamam mo manaimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan na nang. Mapanak iti banggag ninaw. Inang managaradaw. Wanda, dublang ti panagagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agad bawang ninaw. Kat awan mat bawang na dya sindak itay. Tuyong amin ti sindak. Apay, di mo amuti kaya't asawa hindi tagat bawang. Dandanin ang kasal. Ha? Ay. Adayo pa siguro mapasamak tayo ninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawa. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa ninaw? Anya kukuim nga. Sarake mo na. Awisan, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Wan man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabaling ka din nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka
tanunawaya awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akasta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan, kastoy at talaga. Apaya kaslawan gaganay gayam, Junjun. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asab titixmit ko. Nanang, tabisi ka no pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yo Ngam, apay pulos saan kayo pa nagkita? San pa nga rod nanang? Kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarudano kasta? Uwan siguro nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tay amamok ijay ilay. Kumatangak man ni talakom amang gakabsat. Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. Winaw, karuprupam na siguro. Nay. Dahito yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ijay ilitay. Adda nakita ijay. Kalaglagip ko la ita. Sa di na tinakakita king kuana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titixmit mo. Karuprupa na di nakita ijay ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture na impakitam. Isulalaan ta. Bakit gaya? Anya? Imposible yan ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo? Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan, Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglakla ko iti mangga. Ay, sa bali nga ro, Ninong. Kaya no grocery, tiniguso tinubyak. Saan nga aglakla ko iti mangga? Hello, Janice. Kumusta ka? Nasaya at mo't Junjun. Sika ngay. Mayat, Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko Junjun. Agpaiso, Janice? Awan. Basta ti kunak, saan ka amakigkigtot no agkita ta Ha? Tapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kiti, Basta. O ala sige nga Rod Jun. Ta, orasan ti trabaho mi Wan, Janice. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano tala ko mamangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin. Si Kamo Gayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, makar ka magaya man iti pwestong ngaglaklako iti mangga. Wan, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasa. Ay na, awan pa'y asawa ka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtan tulak ta. Ay, wan dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat ka may. Ijay nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkit ala. Good luck kada kayo itinubiyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayong ti kasaryaw. Ang damot tay bakam, kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin Junjun. Asidriga kun. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayam. Nalambasit. Sika ngay. Puraw abestida Junjun.
Ala, kuwan nga ron. Orahin ka dito, Janice. Bye. Ini. Magdama, sumungad ang nakabistida babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Sika ka diday ta? Ha? Uwan. Siyak ni Junjun na. Apay nga maamudak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahil ta, Janice. Nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakat ken ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y daychay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko, amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kabao ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laang nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Nana. Nagbutungak namin. Tama nga no dinak to kayat, no maamuam abakita kon. Awang problema iti dahi ta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaisaw. Ay, pakawanindak Junjun, ang saan kamot apilitan, no saan na kon akayat. Itatanaam mo ti agpaiso. Di santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, Nana. Ay, Janice. Kun, napintas ka mo ilatang, oray bakit kan? Ha? Kun, mo ka nasingpet ka? Ada pa'y may sa nga inlibak ko ken ka, Junjun. Ha? Anya dahi ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las-lastog ko. Inbagak latikas jay, tapno ad-ada ama inlab ka kanya. Ngam kinapudno na, aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidon ti kasta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, bye-bye amon da kita. Napakawan ka. Tayo ayatin kalata, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatin ka, may. Narang, adda kami. Kaduak tinubyak ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika. Ay, kakabelen. Sikati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uwan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya? Wala na ko. Kana yung nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yun apan nakairanrarana. Ay na. Kahit yung kadi malayo ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarukan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya ati pa nagpuspuso ni Janice. Iso analag antirik nakkin kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkataunan talaang. Nanang kunaklatan Makapaikawa mo tadenggan. Hanggang mayos lata. Mayroam tantaw. Diyos to jay kunak dun jawn. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tiladawan tinubiyam. Kanya ngay, di sugayam nagpaisaw.
Ninong, na-scam ka nga ron. Ano kasta yun daw? Ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di pakita na aladawan ginggan. Yung baka magayam. Ang mga no anak na pa yung naging kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan, Ninong. Ladawan na kami dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya, kaya mulat na nga urakas jay. Uy, Ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Inlibak na, bakit gaya man? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matin, ah? Ay, nusak. Diyak kaya na para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, ah, Ninong. Umay kayo doon, kasarmikin ni Janice, ha? Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Jak maipasigurado. Apay nga, agkakaruba tayo matlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay, siga ko matimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langan iti sabali nga alawa minsan. Tanay, jak masangong. Ha? Pasensya ka ninsan ah. Jak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, Insan. Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Ngamkas jay malagayan ti asawaam. Aw, mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin miya sa bali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Adaw ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka, Junjun. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiyam. Kanuray ni Ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amin na, Janice. Saan ang isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayaw sulat na kanyak, Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikaron it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, naroda na. Kunakit di ano, saan nga umay nagiti kakabagyan tayo? Tadi na kaya ni Janice sa para kanya. Anya asaan? Kano kompleto da. Isoda pa'y kidi tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, baybayan nyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalkok da dita. Anya nga rod no may busay. Awan mabali nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Hello gagayam, nabara ang kablaaw para kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta man na ni Titunggal Maysa? Manipod man kanikab sa Gemma san naapod no anagan tintay idrama. Ngamsak may na, hello pay kanili sa Duldulaw, Laroya kan Larong family from Catherine Laroya. Ni Manang Ambet kan Manong Jimmy from Grace Elizabeth. Kastimanti ko na ni Kabsat Gemma. Dear Manang Biana, daytoy kapadasak nga ipadrama kat idibalasang akpay kan balumet ti ina. Nasakit tinakem ko, tabaketan ni nanang ko, ngam adu pay laeng ti pangatiwan na kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Nana Roseng, tulungan ka na mangawit ka na ita pinalingkin. Ay na, agyaman alan barok. Nana, igyon ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, Nana. Si kamot alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga ruden di paradaan tatangdanan ka. Ay, saan ni Nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdam. Insan alan! Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgap ko.
Di mo ko na nanapan mo man ng sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kahit adda pa naggusto na kin ka. Saan may? Adala na pan ko ginatang dita tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Rosing. Mabaakan ka na. Di ka agpili-pili ti babae. Ken may sa nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Gemma. Nagpudaw pa si ka. No siya lang ti baro. Siya kun ti mangarem ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tilay bangi pastor ginuangin ton malmalam ta madi ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Camok kat allergic kay ti balasang. No kaano-ano makay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa, diyan mo no, kursonada nakmatay kayat kong arman. Nukas na nga ron, si Kati Makamaw, total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna ka na lakayak matan nga amam. O sige tatang, sa paglatan na pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mat nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado araw na mapasumbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, oo, tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Day, Gemma anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mat numay sa kadagiti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Baka turturug akon. Uwan na nang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayan te tamanong alan. Ay na, umunag ka ah. Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay ah. Umana din. Adda ka din ni nanang mo. Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminan. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading ha. Agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y amanong. Sana natin, nabsuga ko. Kunak nun, nakariimpay ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi eh. Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanawmat nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanyayo. Anya? Imposible matanga da kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka ka mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami di palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanyayo. Awan mat anak ko. Ni, insanalan. At tagamot kayang dito ito sena. Ti amo ni tatang mo kat napan ka manin nakaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti mas swerte abalasang. Ay, tagay mo ka din, san. Agsat ka. Sa anak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano yan, busted ba't ngay bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga rin? Alangan mo't atay ina? Awan ba't siguro dakas na no tay inati armag, insan?
Una yan, insan. Kat na nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno, kakainom kan sa mo nga mina, hindi dinapan ka ijay balay da. Kat napag sinukat mo, dagiti agina. Saan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonanak. Tarusing kun kunambutlatan kan ni Nana Roseng. Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Gapoy tinaydumduma apayod na. Anya nga ya, payod, insan. Jak man mo, manipod iti nasayop ko. Jak mo ito may kaditi panunot ko. Uri, ibagbaga na nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat na para kanyak. Ay, nainsan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya taagong mon, insan. Kuira agawin san. Itong matamdama. Mapan ko to sarungkaran ni di balay na. Jak namin naranaan ni di namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uy, san. Ayat ko nga ipalapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, uray akla sumgar iti daytang ay bagbaga, minsan. Nay, si kamot gayang barok, dumanon ka Awan ni Gemma, tayo na yabantay kasinsin na yung kabangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin mo kasta na Roseng. Ay, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagang barok. Kunak, anyat kaya mo ga inuman, taijalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gurdaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuban ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagang barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigama mo ti imak, sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Dahil payod mo ti mang paturog kanyak. Ay, Tay sulatan ti pampanunutak. ay barok. Ambok, makmakla at kalaan. Kaya naman manuak lang nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sabay ko matadamit pag-aasakin ka. Ni Jeba, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di na ka di kayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw, ti sumbat ko iti Alan. Ikan ka ay ti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Saan na ni Gemma tatang? Ni Roseng. Anya, tayo inana. Uwan tatang. Ay, saos. Daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak no ni Roseng Jarmam? Kat no inauna pa'y ngamsak sa manang kunak ko ba? Tatang, iso nga men tinakariknaki tinagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni manang Roseng anak ka. Ay, kwa, naidumduma nga men ti payod na. Kasla maawis launa tiriknak kan kuana. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida. Sa ita, agtin nagkalagaya, may tikas ka ni Manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang, no iso ti gasat ko. Anya matdatan nanang. Hampay lang nga nagdatdaton nga alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak ka, saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod apa nagustok ken ko na. Hangam jakbet impagarap,
Asya gayam ti kayat na. Ti amukot sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak at seryoso mat ni Alan kanyak. Angam no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan anang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam na maan akas daw, ti mapasamak. Awan tinas kan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng, hanay, nakaragrag sakak. Tay manugod ka arong marta ita. Kaya't kang naipasal tapno makaliwaksay kamit sa paminsan. Ay na, nakababain ngamin Alan. Ang mga nanya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat iti tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon ng tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan ba't amo ka nagbasulakin ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Well, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga iso ti kayat ko? Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil ito'y agdama ti panunutan ta. kasladyak ngamin patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop na ito iti sabali a babae. Manday ta ka manin Alan. Anyaya apay udmo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayatin ta titungkang maysa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti isang anak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibigayan may. Kat umian kayo ijay nanang. Kawanin ta iliwag pa idamat. Bigat tong gagawid ak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak gagawid. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alan datan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Anda ka din ni nanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarungkar. Urayom ka, no? Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunod ka pa nga ron. Agmerinda ka pa lang. Pangururayam ka ni nanang ko. Agyamanak, Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo, no? Anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang ang iso nga urayam mo na? Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. So nga, urayit nga ron din. Rabi ngam awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay. Narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid ida ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsipngat Alan, Roseng, si kakaliday ta. Simbangpit kakanin, hanay. siyak datoy, Alan. Ni Jim. Anya? Ay, mabit lang ha. Lokatak ti silaw tapno makita nak.
Gemma? Bado ni Rosing dahil yung suot mo ah. Wala tapno kasla siyak ni nanang. Kantapno maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pang-asim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatem. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardan mo na nyaman ti kayat mo ang mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Jakto pulos guriban. Ay, nga ta. Ay, mabait lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusan ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Ay, Alan! Dinaktali ko! Ay, mabait lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya sikatin nang awis kanya karong martaro sa ngari. Sigud ka agparigatak pa ya mangawis kan ka. Alan! Ano ay narakop na kambatan. Kat adata dito'y parke. Saan ka din ang babaen nga da makakita ka rata? Ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hane. Adain po no ni Gemma kanyak. Anya timbagana. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madaragan. Ta sana nagbaligi iti dako sa plano na hane. Alan, insagana kung tibagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabakita kong. Di kan may paayan iti anak. Hane, saan ko maaday tati panunutag? Saan lang ba't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikakan siyak. Agbinadang ta iti rigat kan kinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumduma a panagayat. Oray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapayud mo ti may saan nakaawisakin ka, Rosing honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag ki daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Nga sa anak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayo. Ay, agyaman aka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni nanang ko, Alan. Nang runak at umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Gemma? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pang isarkan ti gayam ko kanyak ijay. Iso nga kasi kan ati makaamo ka ni nanang ko niya, Alan. Uwan, Gemma. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay an ni nanang mo. Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Pakaragsakak lang unay ti kaadayo amang tartarabay kanayon kadagiti drama tayo abiyag ti tao ken manang biyana. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cub sa Trusita, saan naapod no nagan tintay drama. Ngamsakbay na, hello man pa kini Alcatlino Mayas, Lolit Ating, kani Orlando Jr. Arnedo, kanaminan akakadwana dita Spain. Kastimanti ko na ni Cub sa Trusita. Dear manang biyana, simple la kapadasan da ito ipadramak kan kangam sana mapukaw iti memorya. Adang amin ugali ajak masapulan ti asawa, banag adandani na kay libsunga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Masapol ang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tane, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya, kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo na ito'y, na stove. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damari, Lena. Uwan bakit? Di mayata, kakaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver.
Kat manungay ti abang ijay. Parehas matla dito'y Napimpintas la ija, ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Hanga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipon ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak Sorry manong. na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-amang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, wan, kalalis mi lang idi namin saan nga kalman. Diyak lang pagaro. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan. Adan asawak. Driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga ron, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas, kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak, anagasap ti asawam. Apalak niya asawa maling. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Kumay ka agad na maturugtan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Napintasak mat gayam agpay so. Kar siguro no malinisan nga permitoy ropa. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat map ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko Ay, takman kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rin mo rita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Mangan ka mo ito na. Adda ka dito sa ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato kiday ko no mayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidam. No anyat intod ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ko matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni Masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Si kamat gayam data manong Peter. Wan man tani, naurnong manan tilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo Nadlaw mo matgaya manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ada pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay.
Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho manong. Ay awan, tagpinpensyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uwen, iso nga daak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makabuling mo't. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin, anabaluak. Jakmatin ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasa. Anya, wait naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero uno amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbagpay nga rod kanya manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawakat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay tiagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. nabandoga ka nagpasada. Masakit isikat kan bukod. Aywan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindang bakit, wan. Wan, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, tagkapiak na madamdama. Namat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no iremit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak titi itad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak malangan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, asino day jag sagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y badok. Ma-apresyar natin kinasiksik. Namdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma, tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige na ay. Tasaan nagmutkit di ngagdardaras, Mare. Ani, apaw, nagsiksi ka mo dun, Mare. Thank you, Amare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakas ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga minta ilalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento.
hanak samot nga lab nga agpaiso. Si kangay, mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala mare. Kanayon Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka ni dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, uwan mat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti aboksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Magbagay mo man ti short hair. Ay, May mayat man no, paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok. Bagay mo, tatalagaan na pintas ka. thank you, Amang Peter. Ay, woy, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano, awan aramidem, ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mat maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Ay, wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaaruba. Ay, konak no nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka? Uyawin na ka? Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksak anak mo't no daddo ma. Iparupan na una kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak te inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Asira kasinsin ko nanan. Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang arod. Asino ti asawan na nanan. Jay sigo da nobya na at agakabangiba nga barangay. Asino ti bagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mataninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro artag ka no mga daya babae. Sursurando ka no pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo alang laba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda na ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sabali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinuro kak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanya. Kasta ngamin, nung nasidig kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kasla kanyam. Ay, kat, pagyamanak apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko idta. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre.
Ah, amumaya dalos iti kuko. Ay, una. Kasta ti trabaho kay di ngam si maduta. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sagpaminsan, ayos lang. Ha? Malaman nga rod. Tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Ha? Naggwapo man nga agpaysuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay, basta jay gwapo ita. Sige tayo, agina na akon. Nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan. Pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasa. Ngam nila kay kukat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter. Naurnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Pakadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti karuba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo, ti lakay karuba. Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Iso nga kay kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo. No kunam nga sina anak, hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglamiis ti relasyon ta. Naumakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga amo ti marekrek nak. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudin ngay. Diya ka mo, amare. Inakukos na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak malamboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kas dyan. Kinapudno na pare. Ado, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kun amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na ken kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusan ta ti amin ka data. Awan matla ang tipatag ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Uy, aklo nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam gamjak lang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ana o kailangan kan katikas jay. Amom mo takas tuya. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry na rudan, why? Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karo ba? Naglailo mat ngamin kanyak na ijay nga karo ba? Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngam mawan relasyon me. Hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit?
Basta agawit tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige, nukas tati kayat mo bakit? Wala, pumanaw ta ni Jay.